January ni thum kumsang ni somni pahni khan 911 chuan kumsom rukmi Sheila Fletcher le apasal Clay Fletcher Louisiana acheng te hne na changin an fanu kumsom thum paruka upa Lacey Ellen Fletcher chu an sofa athi an hmu thu report an donga anni chuan thil dang lama omte vakring lawin Lacey ruang en chiang turin an kalve mai ma se an thil hmu chuan a thongin a case khoi tu ber investigator phei chuan hetiang em hi kala hmungai lo ati hial tunchum kan video a chuan Lacey Ellen Fletcher chanchin athi dan rap thlak takte kan ngai thla ho dona amasa in he case a chui tu investigator te po in hunrei tak thil an ei theilo pha na kha ani a ten chetan en lo a him ti kan initiative Lacey Ellen Fletcher hi kumsang khazokwa sumriat panga November ni somni panga a apianga ama hi minun nem tak le hlim thei tak mi poisoi ngai lo le atul huna hwai sen tak ni in asikul kalpui thin te chuan an soi in fiam lampo ati thei viau maya an sikul volleyball team ate atel baka an kot hler vela in fiam lai an then omte pon an mu ve fo ani ome ama hi no pante ta changa autism na nei ani a ma se asikul kal chung hian ma ason viau ni a soi ani hetia anat na ten zia omlam apan viau chung hian kumsom pali ani in anu le pa Sheila Fletcher le Clay Fletcher te chuan sikula changa ban tirin in lama le kha an zui chhun zom tira hun enge mo chen an then omte pon pona in fiam an la mu thin hun akal bek beka Lacey chu mu tura om talau ani anu le pa Sheila le Clay te hi an veng chunga mi hriat hlo tak an venga cheng te hawin an chung en an ni a Clay hi Civil War Round Table zinga mi ni in an veng shwai tu zinga mi ani boka Sheila po hi nu haulam shwai tu ni in City Prosecutor Assistant na achel bok khotlanga anin man baka kaushan lama po anin mang hle a in khom an chul ngai meulo an mani sia apiangin an ngil nei le thil phal zia te baka tu po pui huam mi thatop khok an ni ati in an soi hial ani Lacey hian autism na chikhat Asperger syndrome anaya henat na hi pian pui na chikhat ni in henat na veite hian thian komle midang te ne na nun ho konga harsat na an nei thina an kumral puite an pol pham meulo Lacey po hi tleirol ni wai to ma se no pang in fiam na no telem ti ang reng vel ala tui pui tlat maya kumsom poret atlin chho nu pon Disney movie lam ala tlei pui ber an then oma akumral puite chu an ina movie en puya te asom thina ma se an ni chuan thian te ne na len chhuwa le nulat langwal lam an hoito awangin asom na chu an hnar thin ni in an soi kum aliam bek beka Lacey chu mutlem tel telin a hnuwa phei chuan om velo ang mai ani a ngai thatlo na em an nei lo mani nun thewa boin nam an ni a Lacey chu mundanga na thok emo le khazira om ani an ring mai anu le pate a chanchin zo chang han nei ve ma se anni chuan an phamar thiam hle a thildang an soizui vat thin ani ome Lacey chu himdam takina om emo anti lain an ina anu le pate mu lai ngein an sofa a atoiral mek ani January ni thum kumsang ni somni pahni zing lamdar ni a Sheila hian 911 kolin afanu kumsom thum paruk mi chu a thok to lo thu ashila damdoi lam thiam te chu an ina hian an kalta ngal vat engma rin hlelna nei lawa Sheila te in an lut chu an be sei ang ani ozong lo Lacey chu sofa atak sa troi to lam nen lung noi hian an mutamaya arim che em bok paramedics lam hian nu chui tu lam be ngalin thuthar la khom tu te po an shatir ngala hetiang ruang chui lama an puipa Dr. Iwel Bikham pon a mun hi apan ngal ani Dr. Iwel hi hetiang ruang zirchian lama hian kumsom thum chuang thok to ani a thilrap thlak tak tak te amu fo chungpon Lacey ang em a mishing thi dan rap thlak hi chu kala mulau ati hial asoidanin in chunga lu chia chu thilrim na lutuk a shengala ruang an enchiang le zet phei chu zun le ek nen mishing taksa choi rim nen alo lung noya Lacey hi a ruang an mu hian keji somli panga vel chawarit ani a Dr. Bikham chuan mishing dam lai taksa a hetianga thleng tu chuan kumsom pahni chung vel che son mi alawa mut anga yang ti in asoi ani
leisi ruang mutu tu te po in arap thak zia an soi veka Dr. Bikhamange pon kar khat chung thil a ei theilawa alainat lutuk chu atap fo ti in asoi an sharif pon at hilton to zong zonga alarap thak ber ati hial ani autopsy report alandanin leisi chuan rilrulam harsat na bak engma atak salama harsat na aneilawa athi chan ber chu reitak enkol na tha adon lo wang ani he case thui chiang tu te chuan kumsang ni som chhovela tangin enkol na tha adong to lawa a omzia bera chuan an mutir to pa azun le ek pu an thian thangai lo ti na ani leisi an mulai hian kor chau alo ha a bob khokhera lo mu in amut na sofa chu atak sa to inena inchi ana alo khwar duk maya ataksa lungin an eina lai bor phei chu aru thlengin alanga asam aka abenga le taksa mun sang sanga te chuan ek lungin an lo bom ani sofa a hnu hma an hmu atangin leisi hian aril tram lu tuk chu a che vela aban thei sofa khoson le a ek te chu a ei ni a rin ani a ko chunga hian khoson them noi an hmu tel bok leisi hi a hma daya thito lo toiral man ani lawa anu in 911 a call mani vela thi chau ani kum enge moza chung chu hetiang hian sheom takin hun alo manga cheson theisi lo chu atak sa bet sor le azun le ek a inchi ek lung hawin atak sa toiral apiang e toin sheom alo twar ngat ngata arwang mutu te soidanin among bor le ahnung zang amalte nen a bet sor na salutuk chu a khoi ber nge among bor a khoi nge amalti sha chana har anti hial ani arwang zer chiang tu te chuan heti taka bet sor na sa chu a shiat na thazam a khoi thlenganga a konga chin hnoi lamin na a shiat lo pha ani mai thei anti a hnung zang thlengin lungin a bom ani henglung te hian leisi ti sa thima sa apiang chuan lo ei zela a hliam an then fai sak ani zok ma January ni sompariata anu le pa te thu an zofiana leisi no sheila chuan afanu chuan social anxiety aneya kum sompariata ni live velin rilrulam doctor an pan pui to ma se leisi chuan doctor pan chudu to lawin in lama an in enkol chhoni in asoya sheila chuan afanu in sofa chu a tho sandu tlatlawa a movie endu zong le azun ram thiarna atana mantur sofa bula chuan an chop sak thlapa anwa antifai le mai thin ni in asoibok asoizel danin kumsani somni pakhat fawang chhovela tangin leisi hian eile in lama harsatna atoka kumsani somni pani Christmas le kumthar chol manga an zin an let le hnu January ni hnia leisi chuan Cheetos le sandwich annual ni in nu chuitu te bula hian asoi ani mase autopsy antina leisi puma hian sandwich le Cheetos an hmu zong lo an hmu zong chu sofa khoson le abul vela thil drop ama chi apia tu alo ei chu ani autopsy result atang hian leisi bet sor chu enkol lawari taka oma wangin a sepsisa chu athi puita ani heti taka mani in sa seng theilawa om hi makti a hlo hle mithen khat chuan lock-in syndrome anei angin an soi henat na hian soidanin an rilru a hara ma se an taksa ache theilo baka an tong theilawa thilpo an ei theilo ni a soi ani ma se leisi ruang zir chiang tu Dr. Bikham chuan chutiang na a hriat ngai lo thu a soya arindan chuan leisi hi atira a thei angin ama a inbuai pui anga mani po in sa seng theilo khopa ataksa te achiat nuwa ti hian a toiral ta top ani a ring ani leisi nu le pa te himman anni an chung thungai to ani lai hian jury te chu finfiana om ang thalak entir anni thilrap thlak tak le ten om top khok ani awangin jury an case chi chiang mek tu te chuan enge mo harsatna an to tak thutin ti thuwa doctor ko mai thei turin court kongkapon lama anda sa thlap ani judge le jury ten twal tha na ruahman lok nge film khur tok lo wanga thi na thleng nge ni anga tumlok na omlem lawa twal tha na case an orti rangti uluk taka an ngai to hnuwa leisi nu le pa te hi kumsom ni chungtang turin an chung thu an rel ani tunchumatan chuan khati song khani se thletu zong zong te like le subscribe min lo me sak vele cheu don nia in zawain hun man nuam vek ule